Datum je 28. rujna 1998. Jill Valentine stoji pred ogledalom, prislanja pištolj na glavu i povlači okidač. Capcom nam je već u prvoj sekundi Resident Evil 3 jasno dao do znanja u kakvom je stanju njen um. Zaboravite priču o hrabroj policajki. Mi ovdje gledamo osobu koju proždire klinički PTSP i teška paranoja puno prije nego što je Nemesis uopće bacio oko na nju. Danas na Joystick Legacy-u otvaramo medicinski karton najpoznatijeg člana STARS jedinice. Vadim premium lore činjenice o njenom mentalnom slomu, cjepivu koje je trajno uništilo genetski kod i stvarnom razlogu zašto je Umbrella pod svaku cijenu želi izbrisati s lica zemlje. Idemo kao i uvijek do sada, odmah ispod haube. Pogledajte pažljivo njen stan na samom početku igre. To je doslovno zatvor koji je sama izgradila. Daske su u čavlima zakucane preko prozora, svuda su razbacane prazne bočice i jakih antidepresiva, a bilješka po zidovima pokazuje potpuno rasulo njenih misli. Njene noćne more o zombijima su stvarne, dijagnosticirane halucinacije kao direktna posljedica preživljavanja Ville Spencer. Umbrella je namjerno gurnula Jill u izolaciju, puštajući da se psihički slomi samo od sebe. Ona doslovno bježi iz grada na rubu potpunog ludila. Najteži udarac dolazi u trenutku kada ju Nemesis zarazi. Carlos pronalazi cjepivo, ubrizgava joj ga i spašava joj život. Barem se to tako čini. Međutim, skriveni dokumenti unutar Capcomovog lora otkrivaju surovu istinu o tom cjepivu. Ono je ubilo aktivni T virus, ali istovremeno trajno i nepovratno prepisalo njen DNK. Virus je ostao u njenom tijelu u latentnom stanju. Upravo zbog tog specifičnog trenutka u trojci, Albert Wesker će godinama kasnije u Africi moći iskoristiti njeno tijelo kao savršen inkubator za Uroboros virus. Njeno spašavanje u Raccoon Cityu je zapravo predstavljalo njeno biološko prokletstvo. A onda dolazimo do Nemesisa. Njegov lov na Jill ima puno dublju pozadinu od pukog brisanja svjedoka. Jill Valentine posjeduje specifično znanje o staničnoj biologiji Umbrellinih mutacija i vrhunski stručnjak za eksplozive. Ona ima intelekt i taktičko iskustvo potrebno da sruši cijelu korporaciju iznutra. Nemesis je tako programiran da u tom gradu eliminira najopasniji ljudski um, a ne samo preživjelu policajku. Njegova agresija prema njoj je čisto taktička odluka Umbrelle. Kad zbrojite teške halucinacije, trajno izmijenjenu DNK i činjenicu da je kasnije postala Weskerov laboratorijski štakor, jasno je da Resident Evil 3 zapravo početak njene najveće agonije. Jeste li vi primijetili one bočice antidepresiva u njenom stanu na samom početku igre? Tipkajte mi u komentare, želim čuti i vaše mišljenje. Bacite taj like, pretplatite se na kanal za brzi lore bez praznog hoda i svakako čekirajte i ostali sadržaj, stavit ću vam ovdje video iz Resident Evil serijala. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav ljudi, pok!